Hallelujah. Hallelujah. Lord, you are worthy to be praised. You deserve the best. Hallelujah. Now we have seen how God has trusted Noah. As we have spoken in the past teachings, Noah was the man who loved God and he trusted God. He was trustworthy unto the Lord. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Yes. Hallelujah. Amen. Jwale ha re ya pele ha re tlo pheta tshebeletso eo ya mohlamonene re tlo bua ka taba ya tswalo ya bobedi. Hallelujah. We are going to speak about the second birth. Tswalo ya bobedi e bolela hore wa pele o tlamehile a shwe. It says that the first must die so that the second one may rise. I don't know if you are hearing me. I don't know if you are hearing me. God has sent Adam. After he has sent Adam failed to do the work that he was sent to do. Now, after he has failed, now God says he is no longer on the path that I have sent him. Now, Adam died on the things of God. He died in the grace of God. He died from the will of God. He has died in the purpose of God. Now I will make another Adam. From now after Adam, I will no longer trust the firstborn. I don't know if you are hearing me. I will no longer trust the secondborn. Now I want to show the people here that people must be born again. I will show them by something that they can see. That I will no longer trust the secondborns. When we remember in Egypt, God destroyed the firstborns. The Egyptians firstborns, so that he may pain their father. Their father Pharaoh. Now God was heartbroken when Adam came out of the way. Then he said, "It is well. Now I have gone to the world and I created a man and I breathed unto him. Then he lived. Then he disappointed me in my plans. Now I will send my way, my son." Hallelujah. Yes. There's a place where Hallelujah. Amen. Hallelujah. Now God, let me show people here on earth the firstborn, that firstborns that are trusted here on earth. If you remember, hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Adam was given the power that was given, that God had. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. God has given Adam all the power and authority to rule and reign here. Adama iliana muemedi wa mudimu.
Now Adam was the representative of God. E ne le yena modimo lefatsheng He mona. was God here on A ena le matla ohle. He had the authority. Jwale modimo a re, Now God said, pele ke tla romela mora wa ka, before I can send my son hore e be Adama wa bobedi to be lefatsheng. the second Adam here, Wa pele o hlolehile. the first Adam Ke failed, tla ba bontsha lefatsheng mona I will show here on hore earth. nkekebe ka hlola ke sebedisa di-firstborn. I will no longer use the firstborn Hobane firstborn ya ka e ntshwetsitse. because my firstborn has E failed. hlolehile He has ho failed. tsamaisa morero wa ka. Eh. Firstborn ya ntate modimo ke mang? Who Ke is the Adama. firstborn of God? Hallelujah. Amen. Ntate modimo o tloha moo. Now from there, Re God, bona firstborn ya Adama we see the firstborn e leng of Adam, Kaine. Cain. A itshwana le le ntate ae hape. He is the same A as tswa his tseleng. father. Getting out of the way A bile a bolaya morabo Kaine. and killing his brother Cain. Fast forward, ntate modimo Abel. Kaine a bolaya Abel. Then Cain killed Abel. Jwale ntate modimo a re ke tla sebedisa Seta Then God says, I will use Seth, ya ileng a tla ka morao Abel. the one who came after Abel. Hallelujah. Amen. Ke teng ka morao ho moo ntate modimo a sebedisang di-second born. Now this is now the time where we see God using the second born. Hore re tle re utlwisise pele morena Jesu a tla. So that we may understand before Jesus Christ came, Modimo o ile a bolaya lefatshe hape. God killed the world again, the earth again. Ha keta ho le destroya a le fetsa. After he has destroyed it A le bopa botjha. and he built it again. Hallelujah. Yes. Ka mora matsatsi a mane le masiwa teng. After 4 days. Hallelujah. A re no kena haholo ditshwantshiso dipapiso tsa ntho tsena tse pedi. Hallelujah. Yes. Lefatshe la pele le la bobedi. Lefatshe le re leng ho lona ha le tshwane le lane le la pele. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Jwale re bona mona na hore diphoofolo kaofela di ile tsa tswa ka hare ho sekepe sena ho a reka ena ya Noah. Mme di ile tsa phethisa tseo modimo a ileng a se bua ho Genesis 1 tshimoloho le Genesis 2. Ha ne a Genesis 1 verse 26 ha ne a bupa motho a re ngatafala le ate le tlale ka lefatshe. Hallelujah. Jwale diphoofolo tsena ka hore ne di kene ka pedi e tona le e tshehadi. Modimo a di laela hore di tswelele pele ka seo. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Re bona ha nako e ntse e ya. As we see now, as time goes on, Ntate modimo a tshepa Abraham. now the Lord trusted Abraham Ho na le hore a tshepe Haran. instead of trusting Haran. Terah o ne a na le bana ba bararo. Terah had 3 sons. E ne le Haran firstborn ya It hae. was Haran, the first one. Ke ntate wa Lota. This is now Ha ebe le hopola Lota hantle. Haran was the father of Abraham, and Haran ne le ntate wa Lota. Haran was the father of Lot. Mme ho bolatela Abraham. Then it was Abraham. E be ba Nahore. Then Abrahama ke second born. Abraham was the second. Hallelujah. Amen. Haran o ile a hlokahala. Haran died. Ntate wa Lota. The father of Lot. Ke ha Abraham a mo nka hobane ke morawa a buti wa hae. Now Abraham took him because he was his brother's son. Jwale ho bontsha hore di firstborn To show that the first di latela bontata bona. they follow after Empa be ba tswa tseleng. then they come out of the way. Lota ke firstborn ya Haran. Lot was the firstborn of Haran. Re hopola hantle story sa hae hore na o ile a etsang. We remember very well A how tsekisana le rangwana a God dintho. fought with Abraham. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Ha re ntse re ya pele As we move ahead, re bona ntate modimo we see God ho Abrahama. to Abraham. Abrahama o na ba le bara ba babedi. He said, Abraham had 2 sons. Empa modimo o kgonne ho bona a le mong fela a leng a tlo mo sebedisa. God used the second E one, leng wa moloko wa Jesu Kriste. the one who brings the lineage of Jesus Christ. Hallelujah. Amen. Firstborn ya Abrahama The firstborn of ke Abraham Ishmael. is Ishmael. Ishmael ke firstborn ya Abraham. Ishmael was the Jwale firstborn firstborn of ena Abraham. ha Abrahama ena. The firstborn of Abraham. Ha se ya modimo a tla e It's sebedisa. not the one that God will use. Ke morero wa modimo hore It is the Ishmael a tla be teng.
to you. modimo a tla tseba ho sebedisa second born So that God, it was the plan of God for Ishmael to be born, so that God can use the second one. Not the first. hallelujah. Amen. Jwale Isaka Now, Isaac ke morao wa bobedi wa Abraham. is the second son. Ha ke tsebe hore na le ntse le nkutlwa I don't na. know if you are still following Ha me. ke tsebe hore na ntse le nkutlwa I don't know na. if you are still following me. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Motho wa ntate The mo male letibulo person, the la hae la the moshanyana first male to the father ke thaka ntatae. is equivalent to the father. Jwale modimo Now God, a re ke tla sebedisa ba bobedi. I will use the second one. Hallelujah. Amen. Jwalo ka Abraham a le second born. Just as Abraham is the second A one, re hore morao wa ka a tle a tsebe ho tla lefatsheng. so that my son may come to this world. Ke tla sebedisa second born ya I will Abraham. use Abraham, the second child. Hallelujah. Amen. Le ha re tseba hore Isaka ke mora a le mong wa Abrahama. Even though we know that Isaac is the only son of Hobane ke Abraham, yena yo modimo a mo rometseng. because God is he's the one that God has sent. Ya ileng a mo tshepisa hore ditjhaba tsohle tsa lefatshe tlo ba bana ba hae. God has promised that all nations will be born from him. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Jwale re tla mona na ho Isaka. Now we are coming here to Isaac. Hallelujah. Amen. Isaka le mofumadi wa hae Rebeka. Isaac and his wife Rebecca. Ke mona mo re tlo kenella tipi teng Now he. is the place where Ha re sa o tla dihloohong. Amen. Hallelujah. Amen. Isaka Isaac le Rebeka and Rebecca, ba ne ba sokola ho ba le bana. they were struggling to have children. Itse ba ntse ba rapela. Now as they were praying, Modimo a re ho Rebeka now God says to Rebecca, ha a ba le mmeleng ka nako yo modimo a ba arabelang. when she conceived after God has answered. Rebeka a fumana hore kampeng ya hae ho dintwantwa. Now Rebecca realized that inside of her there's a battle. Hallelujah. Amen. Modimo a re ho Rebeka And God says to Rebecca, o jere ditjhaba tse pedi. you are carrying two nations. Hallelujah. Amen. Ditjhaba tsena Now this ke nation, o bontsha hore di tlo lwantshana. now this is to show that they are going to fight. Hallelujah. Amen. A monyane The ke yena ya tla okamela ya moholo. is the one who will be above the older one. A le tsebe matla bo mmehleng. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Ha ba ntse ba lwana jwalo, As they were fighting like that, Esau a tswa pele. now Esau came first. Hallelujah. Ke bara ba Isaka ke. This is the sons of Isaac. Ha Esau a tswa pele, As Esau came out first, ha latela Jacob. then Jacob followed him. Jacobo Now Jacob, mai Rebeka o na utlwisisa hore ke ngwana wa tshepiso. Rebecca understood that he's the child of the promise. Yeno a monyane a hlaileng ka The morao. young one who came afterwards. The last one. Ha re potla ka re ya pele. As we push forward. Re a hopola hore Esau o ile a rekisa boholo ba hae. Now Esau, because of hunger, Ka sekotlolo sa his dijo. position as first child, as the first child boy. O rekisitse ka sekotlolo sa dijo. He traded his position with a plate. Hallelujah. A cup of soup. Jwale re hopola Isaka o ne a tlameile ho hlonolofatsa. We remember how Isaac had to bless them before he departed. on Bo this ntate world. tlameile re hlonolofatse bana ba rona. Fathers, we must learn to bless our children. Hallelujah. Amen. Ka nako ya ditlhonolofatso Isaka a se a sa During the bone. time of the blessings, while Isaac was now already blind, Dintho tsohle tse etsahalang ho rona, all things that happened to us, ntate modimo wa di dumela hore di etsahale. God allows them to happen Hore di tle di tsebe ho fihlella morero wa hae. so that they can accomplish what he has purposed. Jwale Rebeka Now, o ne a tseba morero wa he modimo. knew the plan of God. Hallelujah. Amen. Ha a be a re Jacob a bolaye putsanyana. She commanded Jacob to slaughter a small lamb. Ha qeta a phehe, ha qeta o pheha, Then after that she prepared it mme a tsholela ntatae. and she dished up. for Isaka o her ne a husband. rata nama ya diphoofolo tse hlaha. Isaac loved the meat of wild animals. Mme motsumi e ne le Esau.
Now Esau was the one who was the hunter. mme o ne a kopile hore Esau a mo tshwarele kapa a mo bolaele phoofolo e hlaha. He has requested that Esau must slaughter for him a wild animal, hore a tle a tsebe ho e ja. so that he can eat it and bless him. Mme Jakobo le mmae And Jacob and his ba mother, tla ka boqhekanyetsi ba phela monna moholo. they came up with a plan to deceive the old man. Jwale ka hore o ne a santse a sa bone monna Now moholo, that he was already blind because of old age, Esau o ne a le boboya, Esau was full of hair. Or Jakobo a hair. sena. Jacob did not have a Jwale lot. putsanyane ena e hlabuweng, Now this animal that was slaughtered, mme wa Jakobo now the mother of a Jacob, enka a mo beha yona, ha ke tsebe o ne a e kgomatheditse ka eng, she pasted it on Jacob, hore ha Jakobo a mo tshwara so that when Isaac touched a utlwe mastatjhe anana a Esau, he could sense the beard, a tle a mohlonolofatse Jakobo, so that he can now a nahane hore ke he Esau. that is Esau. Already Modimo o dumeletse seo re se etsahale. Already God has already allowed this to happen. Tlhonolofalo eo Now this blessing ke ha e ya ho Jakobo. went to Jacob. Modimo o dumeletse seo hobane o ntse a batla hore second born e be yona. God allowed it because his eyes was on the second child. Ha ke tsebe na le nkutlwa I na. don't know if you are hearing. Ha ke tsebe na le nkutlwa hore na re ya I kae. don't know if Re bua ka di second born. we are speaking about Tswalo ya bobedi. the second birth. Hallelujah. Amen. Jwale ha o so kgethilwe Jakobo, Now Jacob was selected. Jakobo le yena a tswelella pele. Now Jacob now continued. Hallelujah. Amen. Ke eo a fitla sebeletsa maloma e Labane. He was now working under his uncle Laban. A mo sebeletsa dilemo tse supileng Then he worked the seven years bakeng sa Rachel. for Rachel. Jwale mosadi o wa hae Rachel Now his wife Rachel, itse a tlamehile o monyala, when he was supposed to marry her, maloma ya re ha o tsebe o ka nyala monyane a moholo a so ka ba nyala. now Laban said you cannot marry the second before the first. Kana mosadi wa pele wa Jakobo ke ma? Who is the first wife of Jacob? Mosadi wa pele wa Jakobo ke Rachel. The first wife of Ya ikgethetseng yena. Jacob, Hallelujah. whom he chose. Ke batla le utlwisise hantle hore ntate Modimo o sebetsa jwang. I want you to understand how God works. First wife, mosadi wa pele The first wife wa Jakobo of Jacob ke Rachel, is Rachel, empa ha ka ba molokollelo. but she was not released. Di first born kaofela tsa bontate The firstborn, ke bona ba matswatha, ke bona ba pela bontata bona, they are closer. ke bona ba ileng hore banka over ho bontata bona. They are the ones who take over. Jwale Modimo a re Now God says di first born tsena these firstborns, ba tlo tshwana le bontata bona, they are going to be like ba tswetsileng, they are going to ba tlo etsa se etswang ke they bontata are bona. going to do what their fathers Hallelujah. do. Modimo a re ha ke tlo tsamaya ka thato ya motho I will lefatsheng, not go according to ha ke no sebedisa di first born. I will not use the Di firstborn. first born ha di tswelele pele ka mekgwa ya bontata bona They kapa ba nke must over continue malapa. with their own, as their fathers. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Jwale ntate Modimo Now God, a re ke tla kgetha mosadi enwana wa bobedi. I will choose the second wife. Jwale maloma a Jakobo Now the a re o uncle to tlamehile o Jacob, nyale enwa he pele. says now you need to marry Leah. Leah ho bolela hore ya sa ratweng. Leah means the one who's not loved. Leah jwalo na sa ratwe. Leah was not loved. Hallelujah. Amen. Ha o sheba batswadi bontate When you ba look dula ba at the tsamaya fathers, di first born. they are always Ke ka ho tla bona ekare di second born ke dipepelwa le borotho tjena. That's why you will Hobane ba dula ntse ba siuwa. you will see that the second children, they are like spoiled breads Hobane because they are always left behind. hobane yena na ntata ha isale a monkare ke moraka ke batla mo ruta Because a now tla the tsebe ho ka firstborns over are ha ke closer ishwa to their fathers. ebe mojalefa. They Hallelujah. must be the heirs. Jwale Leah Now Leah, hore a tla romelwe mo for her to be a sent nyalwe to this pele marriage, to
to be married ha se yena mosadi wa pele. is not the first wife. Mosadi wa pele wa The first Jakobo wife to Jacob ya ratwang ke that Jakobo was loved by ke Jacob. Rachel. It is Rachel. Leya Jakobo na sa morati. Leah was not loved by O Jacob. na mpa a mo nyala hobane a fostilwe. He married her just by Ha tu force. pele o nyala yena o tla nyala yena. Yes. Jwale ntate Modimo ha a sebetse ka hore wena o rata eng. God does not work according to the desires of Modimo man. ha a sebetse ka hore wena o prefera eng. God does not work according to what you desire. Hallelujah. Amen. Modimo ha ka ba anka kapa a etsa moloko wa morena Jesu ka thato ya Jakobo. God did not release the nation of Jacob according to Jacob. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Jwale ntate Modimo mona hore na o sebetsa ka mokgwa o jwang. O sebedisa bana ba ileng hore ba rejectilwe bana. Now God is using those ones that are rejected. Jwale Leah Now Leah, Modimo a kgetha yena. God chooses her. O mo kgethile jwang. How did God choose her? Hallelujah. Leah Modimo mo kgethile hobane ineli second choice. Leah was chosen because he was the second wife, the second choice. Ineli kgetho ya bobedi. He was the second Ho choice Jakobo. to Jacob. Hobane o na kgethile Rachel. But because he has chosen A Rachel, fostiwa enwana. and he Hallelujah. is now forced to marry the first one. Ha re yeng ka ho teba ho Leah. Let us go deeper. Hallelujah. Amen. Leah o ile a ba le mora wa pele ya ba Reuben. Leah became pregnant with the first son. Hallelujah. Reuben. Ha re felelle monana, ha re shebe mona. Jakobo inele mora wa bobedi, second born. Jacob was the second born. Modimo ke yena wa mo sebedisa. God is using O him. mo sebedisa nga ha ebile o mo bitsa Israel. When he uses him, even gives Ke mona mo him ileng hore Israel. setjhaba sena Israel Then se ile this sa is qala where the teng. Israelites were coming from. The 12 tribes tsa Israel meloko kapa ditjhaba tse 12 tsa Israel. This is where the tribes of Israel are coming from. Ke ba tswang ho Jakobo. They are the ones who are coming from Jacob. Hallelujah. Amen. Jakobo lebitso la ke Israel. Jacob, his name is Israel. Hallelujah. Amen. Modimo re mona sebedisa wa bobedi. Wa Now, bobedi. God is using the second one, the second one. Ha re hopola hantle morena Jesu ha bitse morena Jakobo akere. Yes. Hallelujah. Re atla mo. Ntse re itla mo We will no. come to that point. Hallelujah. Amen. Ntate Modimo akere o dabutse first born ya ba second born. Hallelujah. Amen. Hona le mo re yang teng. There's a place where we are going. Reuben ke mora wa pele. Reuben is the first child. Halatela Simeon. Now Simeon is the second one. Halatela Levi. Then Levi is the third one. Levi ke bana na ba boruti ba priest. Now this one is the priesthood. Ho bolatela Juda. Then it followed Judah. A re ipotseng hobaneng ha ntate Modimo a sebedisa di second born. Now why God is using the second Jwale ha re sheba Juda ke ngwana wa bone. Judah is the fourth child. Hobaneng Why? Modimo a ile a sebedisa wa bone. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Le nna ntse ke ipotsa jwalo ka di ipotsa. Hallelujah. I'm also as wondering. Hallelujah. why, as you are wondering. Jwale Juda Now Judah. Modimo o ile a kgetha yena. Now God chose him. Ele mora wa bone. Now chose him as the Hopola bohlale bohle bo tswa Modimo. Now all wisdom comes from God. Modimo o sebedisa mental. God uses the mental. Mental dipalo. Sebedisa maths. Again. Amen. 1 times 2 ke bokae? Has it 2? Again. Amen. Nngwe habedi ke 2. 1 times 2. O sebedisa di second born. Now he uses the second one. Hallelujah. Amen. Jwale bona ho Jakobo le mmameleng hantle le mmamedisise. Ho Jakobo mona. Yes. O fitla a re jwale ke tlo sebedisa o feng. Now when he gets to Jacob, he's wondering which one must I use. First born ya Leah. A ke re qetile re bule hore Leah re o kena Modimo a mo kgethileng. A ke re Yes. ho basadi ba Jakobo. A ke re yena kgetho ya bobedi. Now The second choice.
Jwale Reuben, Now Reuben, firstborn, the first child, ke ha a tswa tseleng. he came out of the way. Firstborn ya Jacob. The firstborn of Jacob. A robala le ke tla re mitsa mmangwana. He slept with one of the combines of. Hallelujah. Mosebeletsi wa Jacob. Oh. E mongwe wa basebeletsi ba Jacob. Amen. Ba ne ba sebeletsa bo mmai, a sebeletsa bo Lea. Ke mola mo ileng hore a re hopola hantle hore ha ba se ba sena bana, Rachel ke yena a neng a sena bana hobane modimo na mo kwetse popelo ka nako eo. Pele a tla mo bula popelo, o ile a re go yena, a re monna wa ka nka mosebeletsi wa ka o robale le yena a be le mora ke tle ke tsebe hore ke thabe le nna. Amen. Hallelujah. Amen. Tsare le ke tatile. Hallelujah. A re nka mosebeletsi ena wa ka, Take my servant, e tle e tsebe hore e be ngwana wa ka so that this child may be. Hallelujah. Amen. Ntse re le mmoho a kere. Jwale Reuben Now ka Reuben, bopelo mpi because of his hatred, a utlwela mmae bohloko, because of the hate, because of the compassion he had for his mother, hobane o ne a le moholo le firstborn. because he was the first child. A kere basebeletsi ba nana o tla nkuwa ngwana a fitla a sebeletse monana ho no sa nkwe batho ba baholo jwale ka re batla motho a moholo a tla hlokomela bana a kere. Amen. Jwale ka hobane o na le motjhanyana Bilha mosebeletsi enona Now the wa servant mona was ha still young. ke ha a tla robala le yena, Then he slept with mme seo ke hobane o hlompholotseng tatae Jacob and he disrespected his father. le ntse le na le nna Amen. a le so tshware ke boroko. Jwale ka hore o hlompholotseng tatae, ha hona ka mokgwa e leng hore ntatae a ka mo hlonolofatsa ka teng. Hallelujah. Yeah, after he disrespected his father, there was no way that the father can bless him. Ha re hopoleng hantle, tlhonolofatso e dutse ho mang? Ho Jacob a kere. Amen. Tlhonolofatso e dutse ho Jacob, o hlonolofaditswe ke ntatae Isaac. Jwale ka e le second born. Hallelujah. Yes, amen. Jwale tlhonolofatso e dutse ho yena, Now, as the blessing is upon e him, tlamele e fetele pele. it must be passed to the next one, the next Jwale generation. ha re tla re tlo sheba second born Now, as we look, the second born, Simeon, Simeon. bana bana be ke buileng ka bona ba bane ke ba Lea. There's 4 sons that I spoke of. They are from Leah, Hallelujah. the second wife. Hallelujah. Amen. Second born Simeon, Now, Simeon, the second child, le wa boraro Levi, the third one, Levi. ke bana ba ileng ba lo bolaya ditjhaba, setjhaba sela sa ba Amaleki. They are the ones who went and killed the Amalekites. Ha re kgutlele morao hanyane, ba Amaleki The Amalekites, morao wa morena wa bona, the son of their king, the prince, the prince, yes. o ile a nka kgaitsedi ya bona Daina, He took Dinah, the sibling to mme Levi and Judah, a mo beta. and he molested her. Hallelujah. Ra utlwana ngakere, Amen. ha bitile kgaitsedi ya bahlankana bana, He has raped the sister to Levi and Simeon. ba be ba tla mona na ntlong ya Jacob, Then they came to the house of Jacob. ba fitla ba kopa tshwarelo, They came to apologize for ba bile ba re kopa ho nyala kgaitsedi ya lona. Then they also wanted to marry Tamara. Bahlanka seng Tamara, Daina. Dinah, yes. Bahlankana bana ba be ba re le tla le tshwarela ha fela le ka tshwana le And rona. this young man, they said, okay, we don't have a problem. We will forgive you only if you can be circumcised by like us. Le re hlompholotswe le tlameile ho bolla jwalo ka You rona. have disrespected us, so you must be circumcised. Jwale ke a ba re tlo le thusa re le bontshe he hore jwale ha o re le be ba bang ba rona le tlameile ho bolla re tla le bolotsa Now he we are going to show you so that you will be like us. ba ba bolotsa. And they circumcised them. Ha ba qeta ho ba bolotsa, After they circumcised ba them, sa ntse ba le maqebeng while jwalo, they are still in pain. ke a ba ya ba fitla ba ba finita. Then that's when they killed Ha ke them tsebe all. na le a nkutlwa na. I don't know if you are hearing me.
Monna kapa moshanyana ha o mo ise clinic mane. Ba fitla ba mo bolotsa. When a man after a man is being circumcised, O di paini motho they e. are in pain. O tlo khona ho lwana jwang? They will not Ho ba be able to botona ba hae. because O di now paini. they are Hallelujah. circumcised and in pain. Jwale Simeon le Levi So now Simeon and Levi, ke a ba tsamaya. they went. Ba fitla ba ba bolaya. They killed Ha ba qeta them. ba circumcise. Then after that they were circumcised. Ha ba qeta go ba circumcise. Ha ba qeta ba After they bolotsa. circumcised, A ke re jwala ba sana matla. then now they did not have strength. Ba di paini. Ke a ba fitla ba ba bolaya. Then they killed them. Ba bone ba sa kgone ho puella. Mm. Hallelujah. Amen. Dintho tsena di ntse di bua ke bang ke Jakobo re nke ke be ka o hlonolofatsa wena. Now Jacob is going to them and Hlonolofatsa. I cannot bless you. Hlonolofatsa di tsu monna. The Nke ke be ka e fetisetsa ho I wena. cannot pass it. Ruben. Ruben. O ntlompholosi. Because you did Wa nkenela. and you slept with Hallelujah. my wife. Yes. Wena Simeon And you Simeon le Levi. and Levi. Lona le ile la hlompholla la bolaya batho. Now you went and killed people. Hallelujah. Mm. Jwale wa bone ke mang? Now the fourth one Ke Judah. is Judah. A ke re modimo o sebedisa wa bobedi. Yes. Jwale wa dabola jwale o sebedisa ofe wa bone. Yes. Hallelujah. Amen. And now ka re wa sheba, that's the most powerful one. Now this one is the most powerful. The Lion of the tribe of Judah. The lion in a ketawia la Judah. Hallelujah. Amen. Tau ya leloko la Judah. Then this one is the lion of the tribe of Judah. Modimo a sebedisa Now God is Judah. using Judah. Hallelujah. Judah. Yes. Jwale Judah Now Judah. ke eo a tloha Now he left. a batla ho baleha moloko wa Jesu. He wanted to run away from the lineage of Jesus Christ. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Mora wa hae wa pele o ne a tletse bolotsana. His first son was full of evil. Mme modimo o ne a nyetse Tamara mora wa hae wa pele. The first son was married to a Tamar. Jwale bolotsaneng ba hae modimo a mo fetisa hobane modimo o batla motho a hlwekileng ha tla itlhwekisetsa ena a tsebe ho tsamaisa di. Because of his evil, God had to now leave him behind as the first child. Hallelujah. Amen. Mme o ile a shwa. And he died. Jwale pileng ha moholwane wa hao a hlokahetse In the olden days, when your elder brother has died, ya motlatlamang ke ena nkang the mosadi second eo. one was supposed to be the one who takes the first wife. Hallelujah. Amen. Jwale wa bobedi le yena Now the second brother, ke ha a etsa the same he thing went ya through the bolotsana same thing of evil. a sa batle ho tswalla abuti a hae mora He did not want to bear children for his brother. le yena modimo a mo fetisa. Then God allowed him to die. Hallelujah. Amen. Judah itse a bona hore yena wa monyane na nka monyadisa And Judas realized that if Modimo I a mo nka. allow this woman to ke marry boulela haholo ka lasbone yaka I will not allow her to marry. gantsi ha a tsebe hore korone ya borena e dutse hodima hae. He did not realize that now the anointing, the grace was still upon him. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Ha re se re tla re tlo phethela When we are now going to finish, ha re tla re tlo phethela ha re tlo kenella haholo tabeng ya bana ba Judah we are not going to go deeper into the sons of Judah hobane re qetile ka bona. because we are done with them. Re tla tla re bua ka Judah le Tamara nako e tlang. We will speak of Judah and Tamar. Ha re qetella ha jwale As we complete now, re bua ka taba ya gore Judah now we are speaking about e ne le mora wa bone was the fourth son. ke multiplication wa mora wa bobedi Now this is the multiplication of the second habedi twice. 2 times 2 ke bokae bana ba ka? Hallelujah ke 4 Amen. o nepile khosi. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Jwale ha re se re tlola re bontsha jwale gore na morena Now, Jesu o yes, we tlile ha are jwang now going to Jesus. modimo a re ho lokile Now God says it is ho tloha ho a bobedi from the ke ile ho a bone I went to the fourth one. ha ke tsebe na le a nkutlwa From the second one, I went to the fourth one. ho tloha ho a pele ke ile ho a bobedi From the first, I went to the second. ho tloha ho a bobedi ka ya ho a From the bone. second, I went to the fourth one. Hallelujah. Amen. 1 Samuel chapter 16 verse 10. Amen. Hallelujah. Amen. 1 Samuel wa pele
chapter 16 verse 10. Ki entse mo mme dipampiring tse. Hallelujah. Modimo God a kgetha Davida chose David ho ba moloko wa morena Jesu. to become the lineage of Jesus. Hallelujah. Hallelujah. The Hai fumanile ke kopa hore balle yona mme. Hallelujah. Ako mo fe mic mo re balle ke mane. Hallelujah. Samuel wa pele chapter 16 verse 10. Amen. Witlabale ka tselena. Jesu a re baraba hae ba supileng ba fete ka pele ho Samuel. Jese. Jese a re baraba hae ba ba kae ba supileng ba fete ka pele ho Samuel. Samuel o na rometse o lo tlotsa morena. Hallelujah. Amen. Tswela pele. Impa Samuel a re ho Jese. Samuel a re ho Jese. Le ho bona bana barabana ba Jese. Le ho bona baraba morena ba ha le ho bona le ho bona morena ha a ya ba kgetha. Are le ho bona bana ba supileng morena ha ba kgetha. Samuel a ya ho Jese. Antotlo wa Samuel a ya ho Jese hobane ba le 7 modimo ha bua letho ka bona. Amen. Na ha o sana baraba bang. Are Jese na ibe ha o sana baraba banna hobane ba supileng bale modimo ha bua letho ka bona. Hallelujah. Jese a re wa ho fela o sa le teng fela yena ke modisana wa dinku. Are lasbon iteng idisa dinku hammoni ntatai hammoni. Are lasbon iteng man ke moshanyana nyana fela o disa dinku kwana. Hallelujah. Amen. Samuel a re ho Jese. Antoro yena Ruma motho ayo mulata. Ruma motho ayalo mulata. Hobane re kikira bara kaja a iso ka a fitla mona. Hallelujah. Thank you. Hobane re kekebe raja pele a fitla mona. Hang ha Jese a re hona le mora ya monyane ya disang. The Spirit of God ifitlela Samuel hore it means ke yena eo. Samuel a re rumela hore ala tuwe re kekebe raja pele a fitla. Modimo sentse bua le Samuel pele a tla bona Davida. Hallelujah. E qetelle mo mme. Jese a roma motho ho ya mulata. Jese a roma motho ya mulata ke a leboha. Me a tla le ena ke a leboha mme. Davida wala tuwa. Huna Davida ke ena wala tuwa mona. Now they went and fetched David. Ha Davida la tuwa. When David was fetched, Ba supileng ba fitile. the 7th have passed. Davida ke umora wa bokae. Now which number is David? Hallelujah. Amen. Ha ke tsebe na le nkutlwa na. Amen. Modimo ha matlafatsa dintho tsa wa multiply agere. Now God, when he strengthens his things, he might. Ha ke tsebe na ona le motho a ntseng a tsamaya le nna I don't know na. if there is anyone who is now moving with me. Modimo God, ho tloha first born a ya o second born. from firstborn he went to secondborn. Ha tloha o second born When he left the secondborn, ka Jacob aya hu wa bone ilin Judah. and he went to the second one. A re jwale ke matlafatsa ho ya pele. Hallelujah. Ha tloha mo aya ho wa borobedi ilin Davida. Hallelujah. Amen. Ha re sheba
Judah number 4. When we look at Judah, Re sheba Davida number 8. we look at David number 8. Ntate Modimo wa multiply. He is now Wa multiplying. dabula. He's multiplying. Ha ke tsebe na le a nkutlwa. Amen. O dabula le the effort. He's multiplying and doubling the effort. Hallelujah. Amen. Jwale Modimo ha fitla o Davida. Now God, when he arrives, A re ke kgathetse ko multiply. he says, I am tired of multiplying. Jwale mmona Now here, ke qetile. I am done. Jesu ha se mora Judah. Jesus is not the son of Judah, Empa ke wa leloko la Judah. but he is the one of the tribe of Judah. Jesu ke mora Davida. Jesus is the son of David. Hobaneng e le mora Davida? Why is he the son of David? Hobane Davida ke e mong wa ba ku number 8, Judah ke number 4. Hobane Modimo na bua ka phethelo. God was speaking of the completion. Davida ke last born. David is the last child. Ha ke tsebe na le utlwile temana ene ne bala. I don't know if you heard. Hore hona le moshanyana wa qetela last born. There's now the last child. Wa modisa. He is the Ya shepherd. alosa mehlapi ya ka The naheng. one who takes care of my flock. Modimo jwale a re jwale mona. Now God says on this one, Hore mora wa ka tle atle lefatsheng. so that my son may Ke iponahatse ka yena. and show myself forth. Ebe yena mora wa o He must be the qetela. last one. Jwale ke nka Davida. Now I take Ke David. ikgethela yena. I choose him. Jwalo ka ha ile last born. Yes, he is the Ke last. yena ya tlo etsa a ho phethela dintho He tsohle. will be the one who will complete all things. Hallelujah. Amen. Bana ba Davida ba ile ba hlonolofala ba re ba hae. David was, Empa ha ona le a le mong a bitswang hore ke morena Jesu ke mora hae. but they are not called. Jesus called is not called according. Na ebe ona le motho a nkutlwang ke bua ka Do eng. you understand what I'm saying? Modimo a re ka tse le di bonang ka mahlo le di Because God utlwisisa. says this one that you see and Ke batla understand. ho le bontsha hore wa I o want qetela to ke show you mang. that the last one, Ya is the tla last one. bitswa ka lebitso la ka. The one who will be called by my name, Mora Davida. the son of David. Davida was the last born. David was the last one. Ha o sa na ye mong hape Modimo a ileng a mo sebedisa ya There is tlotlehileng. no any other one whom God used to just who was honorable like David. Ka morao ho Davida After David, ya tlotlisehileng the one who's blessed ebile morena Jesu. and honored became. Ho na le di-generations tse 14. There are 12 generations Ho tloha Davida ho ya morena Jesu. from. I mean, there are 24. 4 before, 4 after. Okay, there are 4 before. 14 before, 14 after. Okay, 14 before and 14 after. Davida. After David. Hallelujah. Amen. Jwale le ka utlwisisa hore Now you will understand. Modimo a re last born. God says the last one. Kgale ntse ke sebedisa the second born. I've been using the second one. Ha sebedisa wa bone When he uses the a double second born. and he doubled the second Ke yena wa leloko then he's the one who's of the tribe. Hallelujah. Jwale ke batla ho sebedisa last born. Now I want to use the last one O bontsha hore jwale ke a phethela. to show that I am complete. Ke ka ho morena Jesu a bitswang mora wa Davida. That's why Jesus is called the son of David. Ha bitse mora Solomon He's not called the son of Solomon kapa mora Nathaniel. or the son of Hobane Nathan, Davida o bile le bana. because David had sons. Ka letsatsi le leng re tla bua ka bara kore ka mbeloko e tlileng ka morao Davida o fitla morena Jesu. Hallelujah. Jwale Modimo o bontsha mona na hore mora Davida Now God, mora last born le yana ke last born ke yana wa o qetela lefatsheng mona. Amen. Hallelujah. Ha re phethela re bua ka hore morena Jesu Now when we end this teaching, we say Jesus, itse ha itla lefatsheng when he came to this world, o ile a shwa he died. a tsoha He rose. ha nyolohela hodimo le When he hodimong ascended unto heaven, a romela moya o he halalelang. sent the Holy Spirit. O ne a bontsha ka ketsahalo ya botho Modimo He was showing according to human hore wena
that you, motho wa kgale, the old person, o tlamehile a shwe. must die. Mme moya o halalelang Now the o tle o tlo Spirit phela ka hare ho may wena. come to you. Hallelujah. Amen. Ebe hona le motho a ntseng a nkutlwa na? Is there anyone who's hearing me? Lentswe lena la ho bona to be born again kapa ho tswalwa la This bobedi. word that is called to be Ho born bolela again, hore semoyeng it speaks about the spiritual. motho enwa ke wa kgale enwa The wa nama one you see is the old o one. tlamehile a shwe. He must die. O shwa jwang How do we kill him? hore a tlohele ho etsa sibi? He must stop sinning. Ha nama e tlohela ho etsa sibi, When the flesh stops e ya sinning, shwa, it dies. ha e be le It matla. does not have Moya o strength. nka over. Now the spirit takes over. Ha o tswalwa When you are born, nameng, ha o in the tswalwa flesh, when you are born, nama ena e kwahela the moya, flesh covers the ene spirit. wena o moya o ka hare. And you are the spirit inside. Ha o seo the re se flesh. bonang ka mahlo a You rona, are not the one we see with our o phela eyes. ka seo re se bonang ka mahlo a You rona. are living through Ho na le the one motho a that we nkutlwang ka can re sebaka see. se. Is there anyone? Ha o seo re se bonang, You are not the setshwana sa one. modimo se o The bopileng, image of God. ha se se bopileng sena se re se bonang ka nama, ke se bopileng se ka hare ho But it is the wena. one that is covering the one that is Ha re inside. re leroleng, When we speak about Mobu, soil that mobu. to soil, that to the re soil bua to ka soil, sena se re se we are bonang speaking about ka the mahlo a one rona a mabedi. with our own eyes. Hallelujah. Amen. Na ebe le a nkutlwa na? Amen. Wena You o phela ka hare ho nama e re e are bonang. inside this flesh that we see. Ke ka hore sa buing ka moya That's why we don't hore na ho etsahalang ka ona, hobane ke wena eo o kene ka hare ho mmele ona, jwalo ka ha modimo a ile a budulela ho Adama. Re lerole la lefatshe We are there jwalo ka Adama, just as re buduletse moya wa we modimo, have ke sona setshwano sa modimo This is the image se ka hare ho rona. inside of this Ke ka world. hoo ha o se o That's pholositse why when you o are e ba born le again, mosa, you have o ba le mohau, you are hobane o na le peaceful. modimo ka hare ho Because now wena, God is o inside of matlafetse, you. You are o matlafaditswe ke moya o You are halalelang. strengthened by the Holy Spirit. Hallelujah. Amen. Na ebe o ne le motho a nkutlwang Is mona, there anyone hearing me? o tla utlwa motho a re le ha o ka thwe ka nnete re entswe ka setshwana tsa modimo, mara eno ena ka mokgwa le No, they mmatjwa ka say teng. we Ha e are born khona. of God, but this one is Seo re se bonang ka the nama one we see. ha se sebopeho sa seo modimo a re entseng ka sona, se ka hare rona re phela ka hare ho seo re se bonang. We are living inside the one that can be seen with the naked eye. Hallelujah. Amen. Nama ha e pholoswe batho ba The flesh modimo, cannot be nama ha e pholoswe, ho pholoswa moya. Ha moya o qeta ho pholoswa, after the spirit is o ba na le matla, o ba le he bomodimo, becomes stronger. He becomes like God. mme o overpower kapa ho hlola ditakatso tsa nama. He takes over the Nama ena e dula la balabela ho etsa sebe. flesh desires for sin. Hallelujah. Amen. Jwale ha o e fepa o feta moya, And as you continue to give it, moya o tla utlwa ka nama. Hallelujah. Amen. Empa ha o fepa moya But if you feed the ka spirit dithuto tsa sedumedi, with the teachings of ka ho God, bala Bibele, by reading ka ho the word of rorisa God, by modimo, worshiping God, moya o tla hlola nama, the spirit will overpower mme nama ha e no the flesh. kgona ho dula e The etsa. flesh will not be Le able lebe. to do wrong. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Ke kopa re emeng ka maoto a rona. Can we please rise on our Hallelujah. Re etseng the salvation prayer. We must pray the salvation prayer. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Morena Jesu Jesus, o tlile mona na o tlo re pholosa. he came here to save us. A re nna He said, I ke iketsa sehlabelo am giving myself hore as a mang kapa sacrifice mang that whosoever ya dumelang ho will nna believe in me. dibe tsa hae tse fetileng These past sins, tsa hona jwale the current ones, le tse tlang the ones that are coming, di tla they tshwarelwa. may be forgiven. Hallelujah. Amen. O skebe wa thetswa ke mang kapa mang Don't be fooled by hore ha o anyone, fositse that when you have done wrong, hore o ya diheleng, that you will go to hell. o tla ya diheleng ha fela o sa kope You tshwarelo. will go to hell as long as you don't ask. Ha ke tsebe na le a nkutlwa I don't know na. if you are hearing me. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Letsatsi lena na ke re ho lona, Today I say unto you, nkele morena Jesu,
take Jesus Christ, ha o ipobola ka molomo wa hao, when you confess o with your dumela mouth ka pelong ya hao believe in your heart hore morena that Jesu Jesus ke Christ morena le is mopholosi, the Lord and the Savior, o pholositswe. you will be born Ha again. wa pholosa o tsamaya kereke fela, You are not born o sa again to dumele go hore to morena church, Jesu but do not ke believe mora wa Modimo, that Jesus Christ mme o is the ile a Son re of shwela God, dibeng tsa that He rona. died in for our sins. Re sa dumele hore o dutse letsong le letona la Not ntate. believing that He seated on the right hand of the Father. Hallelujah. Amen. Kopa re kwale mahlo a rona Please let us close le our ntate eyes leng. and follow this prayer. Ntate o re tshwarele melato ya rona, re hlatswe ka madi a morena Jesu a ileng a tsholoha sefapanong. Re a dumela hore morena Jesu ke mora wa hao, re a dumela hore ke morena ebile ke mopholosi wa maphelo a rona. Re a dumela hore o ile a thagiswa sefapanong Golgotha. Re a dumela hore o ile a shwa, a patwa, a tsoha ka letsatsi la boraro. Re a dumela hore o ile a nyolohela lehodimong. Re a dumela hore o dutse letsong la hao le letona. Re a dumela hore madi a hae ke sehlabelo se tla dula se re hlonolofatsa ka dinako tsohle, ka lebitso la morena wa rona Jesu Kriste. Amen. Amen. Ha o mang kapa mang ya ka o tsekisang, No o one pholositswe. you are born again. Eke di kopeleng You diatla, are born again. o You pholositswe. are born again. Ha ona ya tla o tsekisa. Ke thapelo eo ya maipobolo fela e bolelang hore o pholositswe, hobaneng e tla ka hare ho wena. Because it comes from Le ha o ka ba o tswa 20 cent kapa 2 rand lo reka masimba, ha o kopa tshwarelo, le ha re ka se o tshwarele lefatsheng mona, ha o ye diheleng, ha se ka thato ya rona, tshwarelo e tswa hodimo. Ha o kopa tshwarelo ho nna, ke tsa o tshwarele eo e sallana le nna, that one remains. wena Modimo o tshwarele.